partnerski nastup ka vladi Republike Srbije. Mi želimo da budemo partneri i sa vladom i sa predsjednikom Republike. Zajedničke imamo ciljeve, zajedničke izazove. Želimo da budemo aktivni učesnik i da ne bude nekog razmimoilaženja između centralne i lokalnih vlasti, odnosno nivoa, nego da bude to sinhronizovano i iskreno partnerstvo u šta verujem. I naravno, one stvari koje su možda protokolare, ali suštinski oslikavaju jedinstvo i dobru volju, to je da ćemo mi podržavati jedne druge kao ova 4 grada na svim bitnim događajima. Svaki od gradova da ćemo prosto posjećivati, mislim da je predlog bio Draganin i sva trojica smo naravno se saglasili sa njime i verujem da ćemo biti na svim bitnim datumima za svaki grad, da će i ostali gradovi partneri biti prisutni, a ključno je da naše zajedništvo dovede do boljeg života građana.